electric bank ZPM unit president pu banal chona chinja kabula hana chua bi zo na tlem te kan han zo tanga bo in ni hianin unit ZPM unit electric bank telephone tal zonu te join meeting in nei don ani a hi eng banga bua sai nge in ni enge achan chuanin member engza tinge kal in tha em ti ang te kha ni sil thei chuan nom om yang ole kalome hei vuna hian ni electric bank ZPM unit te frontal zonu te helai LDF paka join meeting kan nei dona hei vuna hian kan phur khop maya te ni kan sei thui de ula kanga opposition kan ni lai tang kan hei kan member ten an chak ema maro chu sum awang te point kan member te kan thopui te tun kan hun mana hi kan man pui theilo amar te pathian khoi na jara ZPM te kan lo sarkar ta a tiang chon unit te po kan lo thang chho le la voi member te an phur me mai helai chauka ni a helama hianin hol om boka hela hian bun sang thang oma ta chuan nei tunai kan member te anom dar meka member kal kan thakop metin tun kuna lo lokal lo nakina chon hulama local tu te po hi an la om nuala kan ex officio te ngemo mi mal har sana le ro khona wanga to malama thleng man lo te po hi an om treu maya tin hei tlai lama to hlui ruai tu ngai tak mai kan buat saya sa po asikimin kan buat sai ani vok sa bong sa ar sa te tiang khan item sang thang te po kan buat saya kan phur kop maya ti son atop na tan bona kan in enge ni kan join meeting a hi helaya engemo alim lop le anuam tol zong ang akha alag juri lama kha kan ju target kha ani lowa kan tumber zo ka chu unit te le frontal donu te kan tho ho na alo that nan te le kan no local le zel tura kan in lung rual na te le ke ma ni mi sing mi mal tin te kan in riat chian tho zel nan te po tu kan ju ber hi ani a boina hian member po kan kal tha in kan kal kim beu ani kan lom kop maya ti chuan member chung chang min zo na kha ti hian kan chang nga kan member tun kum sang le som hi le paruk kum tira khan annual member enrollment kan neya ta chuan member hin na sa takin kan punga zateling kan punga kan hu ka kha kan bial te MLA minister ni bok bilarin puin helaya southern headquarters office member thalom luna aneya te po khan khang te po kha kan report chho bok ani ole alom om de me chuanin electric bank hi kha isui atang te khanin in pum khat that mel le meya member te po hi in tungdin huna electric bank hi in tam thokatem in thlanti lo ma chon le don ta ila ole kalome ka chan chak tak mai zo na min siam saka ni electric bank hi enge ni kan trong chapo thila min lo ngai sak lo sela tholok kan in ti ve ema helai achim lam ang point ni sela tin hemi alung le east constituency block apo hian ami singa pa population apo kan tam bera ti chuan ni kan tha viu maya kan tha chana hi hroi tu te kan fel wang ni lo he kan member te hi an fel em maya tin veng ni pui te an fel boka mi an support tha hroi tu te hi kan fel lo na lai hen an ma ni than na le min support na hianin mi fela te min chua ange ni mi fel ni na te hi min nei ti zok ni te po in ka sia ke ma mi mala po kalom ema ti chuan next election lo om tura po hianin kan jam lo khop mai kan pung del tura po kan ngai alom om le me nge shwai tu te chu hin in han in da tlom ja tang da in shwai tu te in tha ti kha sia ring be hi lai lo mo po ya hin shwai tu te an that lo hi chuan member te po hin phu thei lawa in thale ti asia le me chuan in hita ka ve lama hianin PT lal biak lo mi unit joint secretary a oma thu tlem te kan han zo be anga vuin hi a phur om ITM kalome phur om he nei vuin hi hun rei to takata kan lo ha hlel thin ani a he a hlotlin na chu kan hmu ta ani a kan phur tlang hle in ka sia lom om chuanin ani le vuin hi eng ang
che in nge program hi kalpui in tum hei hun sel te po kan han manga nga nakin dewa chuan chonu lampang ni te han dai deu sila chunga te chuan in hei nge volleyball te kan han khelanga tui te po kan in chen sia don ni om tak ani chu tiang chuan him the ang be hun man kan tuma hei tin bo in ya hian hei kan LC te po antela chuan kan councilor te hi aizol lama hun man ngai kat awangin lo tel the lawa hei ro chu apoi kan te ang reng hle me angai om diao bo kan in ni hian ni po in min lo thlir nga min lo sha reng kan jinga ti chuan hei him takin hun man kan tuma kan zawai mai hianin in potlang takin im taka hun man kan tume anom hel le me shwai tu te in felatil in gel kyam ti asiat le me onle kan ho tu pa hian in I soidu anien han soi sila ole kalome ni le top nan o ram ta na veile riru a omti akha ram ta na veile riru om hi chu atam khop ma ma chu heng ang dong rong hi ti tur hen ke ni hi chuan in ta nge ni a grassroot atang hi chuan ti tak tak mai na om lo ma chu kan ti thei tok ro chu ram ta na kan veile ram ma son na tur mel thar bung thar kai tur hi chuan kan ai o kan than kan chief minister kan minister te MLA te hi an poimo a chu chu thil ti thei tura ke ni unit grassroot ta om te hi chuanin kan na pui ber tu le thanem ngai tak le tai ma tak tu tai ma taka kan lo thi ma kan lo la kha kan ti thei tok tu ne chumi kan ti thei tok ka chuan tha mi alawa ke ni unit te hi chuan next election a po hian nge ni kan fight don ani kan ma chon don ani ti kha toy zo in ti khan kan chang mai nga alom om le me in chunga I kan lo me tuna hian hi electric van kon tar zo nu president kapula han om me ka zo na tlem kan han zot lopanga buin kan hun han tu thi aphur omiti em enge I mu da thi ngai dan te voin hi kapur khop me ya he elo ZPM hi electric van hi kain thurwala kain luwal zia voin hi ha kan mu chang le in ka sha zonu le unit te ZPM electric van chumi shim te keima angai dana kan limani keima poi ka phur tak zet ani thil poi mo enge kan veng ina ma kan son tu de kan ve tlang boka kan vai mai yan heng de po hi nakina kan na sei thor angai la ton income na voina helai hmuna hianin ZPM electric van unit te le zonu lamte alom om hle me hetiang anghun kan mang thei hi alom omma tiang hun tha kan nei pathian hena lom tho te po kan soi tel boka ti chon hetiang anghun manan ni hi hei tiang hun kan han man hoyan in po na thazok le in lung rual na thazok athen theidon ni in ka sha alom om ka te ti fo chi ni te pon ka sha hau tak de ulek ma se na nakina pathian in jema ti chuan kum top lam hun borak theng thot nom lama te po ti le thei ni sila achak om riau in ka nei boina kan thia tagin helaya unit le zonu te joint meeting kan nei dona member te boina local zong te in zawa in ti bai kan buk tewa Christian kan ni ring tu kan ni engkim kan tina pathian hi number 1 kan da ko ngaya chuwang chuan hil tu dang poimo kan thiat tur le helai kan kal khom chan te kan thiat tur te po na kina hun ser te kan man zo huna kan la sei po kan hun hi nge ni azaw mani ti kha seta ila ru zalen tak nge ni ke ma ni min kap tu om lo khan zalen dein omilatin nun hi arim te yang bera kan man kha atha in ka sia adot le chuan voina hel kan sia ta na tha te mi puting kal khom kan nia ti chuan hei ma kan son zela unit te point media cell te kan han leya voina hel kan media cell lamatan hei video min cover sak thap mai don to kha puma lima achunga lom thu kan sei ni voine kan char mang tu tur upa PC vanlal luna kan unit advisor
na robot pui te ka ko pui yong tong te lo ba ko te bai i bai am bu sa to ni popular zam ya kan lungle East Block 1 president te kan LC member nula bo boi ani a tin tu lawa chuan langbal moi te a le nula ma mi te an lo tel boka mi pali in ron tel bel pheatin tu lawa chuan tu na hianin pu RK pu ro ki male pu dama southern headquarters sa kan advisor te kha an ron kalmek boka pu azonu lam thang khanin soidu te ka som la kang they say angin zonu po kan local tam the lawa amai ro chu kan hain phone call dia ma se an local lo chan hi har sanna chung ko a problem sang sang ne bang ania local hi an cha ka voini hunang hi man hi akha dia so vain unit lam try to the po in sha thiam na ha kan ron dira he pam ham ti hi acha hian ka shelo thina he ka ve ve thi e mema kan try to ni na hi member ate lan ti rela thil pani khat pathum lok khina ra kan man ani chuanin ta ami dang te ta na enge in pe zona sen sim dang dang ti hi poi mo re ngi ka sha voinia hian hi ka ro om dian bera voinia ka soyang ka tia chan karon pon chwa bia ma se kan lo mani voini ang hun hi kan tong kha ta aro pui ka tia zonu mi ko in long tho kan se pa boka ti kan chang walanga kan veng chu kan chaka kan to vai voini a hianin kan lai mo le ka ve ve kon tar chwa ve ve ka lo me zonu unit president nula S Malsom thangi chunga lom tu kan soi ni ti chuan kha kan block lamatang kan president kha alo kala kan LC lamatangin patni in mil ron tel pui thei boka TM electric unit te le zone unit te zawan chi bai kan bu cheu wani pakhat na chuan tan ruwa poimo ni tilai kha kan soidua tu tu ma khan zale ti kha kan zenga tin kan lom lu tani tin pui khana lom lu tani tin media sel kan dina block hi kan soilok al pu chairman block uan media sel te hi mizoram han upload anga chuan chakber omange o kati an chaber omange o kati ka mu phaksin a chuan chunga chuan kan block hi kan thani kan unit simchi electric veng po itun ma tang khan kan pe lawani a campaign lai tang hei kan theuna sa te se kalame ilal zam le kan block president chunga lom thu nan sei na kan zawai pathian hena trong trai ni ku nang ule chuan lalpa koina kan hun man rong longa te khan i du lo zong kan ti emo nangma lom lo zong kan ti te po alo omani chuan nangin min ngai dam la chuan boina kan hun kan man rong longa imi suane le ompui na te kan changa chuan ei kan hun te kan lo mang top don tan to a tului te po kan buat sai he kan ei le in tu te po hi kan taksa kan thun buat na mai ni lo win nangma kan rin na ko nga te kan tharau lam than le na turata na min ti thiang rim saka ei sole nat na om the laka te nangin ti thiang rim sakla tin i khongai na kan don di la
Itu kanlan pa isu Krista min tu kanon di la te. Amen. Tikhan akha khamo mumya kal ka akha phat pya Đây khai một khai不唱诶，我你对了，我们爱的。不唱啊，你影响诶，不这样，你那个包子儿，这样喝的了，来了。Eh, pumate por de ne turo. No. Atu yem, ti le chu. An siam tui bok mo. Kan chu don Oh, chu e ro lo hi cho por khop lo lo e hi afin thak. Atu bok em. An siam lai tang khan atu phel ta tarim sim bok khamo. Ei rau lo jom por khop lo lo hen ei lemo ai chi rom lo Dia man chạy chui lo, vóc chặt chặt đôi tí nào. Ta cái gì mà mất cái tủ cho nó, ăn sạch đấy.